Welcome to školasrpskog.com. Giving directions. Go. Idi. Idi pravo. Idi levo. Idi desno. Turn. Skreni. Skreni levo. Skreni desno. Stop. Stani. Go into. Uđi. Okay, so let's practice this formal form with idite. Okay, so in the picture you can see park, muzej, banka, pošta, prodavnica and apoteka. Kod banke skrenite levo. Kod parka skrenite desno. Kod banke skrenite levo. Kod muzeja stanite ili stanite kod muzeja. Kod apoteke skrenite desno. Kod prodavnice skrenite levo. Now, can you do the same with these words? Banka, apoteka, agencija, bolnica, pijaca, muzej, trg, most, park.